ubu none muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gishingiye, bo bari kwibaza bati ibibazo by'ibiganiro bije bite? Twebwe n'u Rwanda rwamaze kwemera ko rukorana na FCM23. Twebwe ikibazo tuzi ni ikibazo exogene, ni ikibazo gituruka hanze, giterwa n'uko u Rwanda rwaduteye rubinyujije muri AFCM 23. Izo mpande zombi ngo zamaze kwemera ko zikorana. None ibyo bintu by'ibiganiro bindi bari kutuzanamo ni ibiye ko nta bibazo dufite imbere mu gihugu. Urabumva baba Kongomani ngo nta kibazo bafite, ngo icyo bazi ngo ni intambara bagabweho n'u Rwanda. Ngo niyo bazi. Kuba mwayimenya mutayimenya icyo si ikibazo cyanjye. Ukuri guhari byarangiye, ibiganiro bigomba gukorwa, leta ya Kinshasa igomba gukora ibiganiro biri inclusive. Noneho natunguwe no kubona Mubenga avuga ngo Fore Nyasimbe nguriya ngo ntibishobora gushoboka, ni umuheza nguni, nguriya ngo ntabwo akwiye kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo, ngo ntibishoboka, ngo ntabwo ari byo, ngo kuko ni umuheza nguni ufite ibyiwe akora, ufite ibyiwe yiberamo, ndetse Kongo yo ngo ntazi n'ukuntu ngo babigarura muri Afurika, ngo kuko bari barabirangije, ngo ariko ngo ari kubona ngo bari kubyita ngo ikibazo ngo ni icy'abanyafurika, ngo n'igisubizo cyabyo ngo kigomba guturuka muri Afurika. Mubenga agatangira none ko twasinyanye na Amerika akirengagiza ko Amerika barasinyanye nyine n'amabuye y'agaciro yatangiye kugera muri Amerika, amahoro ntayo barabona. Ubwo se muyateze? Ubabaye rero ni ubanda urugi. Hababaye nde? Hababaye abanyafurika. Ntabwo hababaye abanyamerika mwagiye guhamagara n'amabuye mukaba mwaratangiye kuyabagezaho muyabahereza gutyo mubiherezo kaduza amabuye y'agaciro, nta nicyo babagejejeho. Rero kugira ngo amahoro aboneke biragaragara ko Amerika y'ibyayo yarabirangije ko ari kubona amabuye y'agaciro muri Kongo. Amahoro ntayo Kongo yabonye. Biragaragara ko amahoro muri Kongo azaturuka hano ku mugabane wa Afurika. Ni ikintu cyaje Tshisekedi agiye kwiyamamariza manda ya kabiri. Kuri manda ya mbere iri kurangira baramubajije, ubu none hano n'uwuhe muhigo ushobora guhereza abakongomani kugira ngo babe bagutora muri manda ya kabiri? Ati ngewe ikintu nababwira ni uko u Rwanda na Kongo babanye neza. Bahita baramubwira bati iryo ni ryo shyano, ni naryo rizatuma abakongomani batongera kugutora, kuko abakongomani bazi ko ibibazo byose bafite ari u Rwanda. Tshisekedi ati baramubwira bati kugira utorwe manda ya kabiri ni uko ushobora kwereka abakongomani ko ushobora guhangara Perezida Kagame mu gahangana. Tshisekedi ati se nibyo? Ibyo se byashoboka abakongomani bakajya baramubwira ati nibyo. Arangije arabigerageza. Akibigerageza abamushyigikiye bose amashyi ngo kaci kaci. Muri make abanzi ba Joseph Kabila bati amashyi kaci kaci. Nuko byagenze. Nukuvuga ngo kwerekana ko afitanye ikibazo n'u Rwanda kuri Tshisekedi nibyo byamuhesheje manda ya kabiri. Kugeza ubwo na Tshisekedi atinyutse akavuga ngo bya bindi u Rwanda rwemereye muri Amerika bavuga ngo bakorana na AFCM 23 ngo nabyo ntimubitindeho ngiriya ngo ni trique politique, na kantu kari ni strategie politique ngo u Rwanda rwakoze. Tshisekedi ntabyumva ntabyemera. Turi kumurumva ukuntu ibintu biba bikomeye. Sozimna Nyasimbe rero yagiye mu gihugu cy'u Burundi kubwira igihugu cy'u Burundi ko ibyo arimo ari uguhuza u Rwanda na Kongo. Yajyaga gusaba u Burundi rero ko u Burundi bugomba kwitonda bukareka gukomeza gukotsa cyangwa se kwatsa umuriro cyangwa se kwenyegeza umuriro mu bibazo by'u Rwanda na Kongo, kubera yuko impamvu bagiye kureba Ndayishimiye nuko murabizi iyo ibintu bigiye kugera ahantu heza biri kujya mu buryo ndetse n'ibihugu biri kuganira ku mpande zose, Ndayishimiye waraza agasubiza ibintu rudubi agahita akabitangirira kuri zero. Ibyo rero nibyo abahuza badashaka, ni nabyo bashaka kwiyama Ndayishimiye bamubwira yuko ibyo ari gukora atari byo, akwiye kujya mu mujyo wo guhuza abantu aho gukomeza kuryanisha abantu, kuko umujyo w'ibyo Ndayishimiye akora si ibintu byo gutuma umwuka uba mwiza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Oya, ni ibintu byo gutuma umwuka urushaho kuba mubi cyane no gukomeza kuba mubi cyane ndetse by'igihe kirekire. Noneho uyu nk'umuhuza wa African Union akaba yari afite ikibazo, yashyizweho na Joao Lourenço Emmanuel Gonçalves, perezida wa Angola. Niwe washyizeho Fore Nyasimbe ngabe umuhuza, kandi icyo gihugu gihora kitifuza ko u Rwanda n'u Burundi bagera ku buhuza bwabo amahoro agahinda
ni Uburundi, kandi ubwo Burundi nibwo bugiye kuyobora umuryango wa African Union. Fore Nyasimbe yabanje agera mu Burundi abwira Ndayishimiye ko igihugu cye ari kimwe mu bihugu, ndetse we Ndayishimiye nawe ubwe ari umwe mu bantu bari gutuma ibibazo by'amahoro bitagerwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nk'uko musanzwe mubimenyereye. Reka nongere mbasuhuza inshuti bakunzi ba Siaro, mwebwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka mbashimira umwanya wanyu mufata mugakora subscribe, like, comment na share, asigaye tugakomeza tukibanira mu munyenga w'ibiganiro byiza tubategurira kandi tukabibagezaho. Ni bisanzwe, ngewe ndi Robert Sympathique Iyandemye. Ikiganiro cyacu kigiye kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Turibuze kugaruka ku ngingo zitari nyinshi zigiye zitandukanye. Ubu none muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gishingiye ku biganiro bindi biri kugenda bivuka inyuma ya Accord de Paix ya Washington, kandi leta ya Kinshasa yo ngo yari izi ko i Washington ibintu birangiye. None nabonye bakalonji ng'ibihugu byose bya Afrika ngo nukubera icyari bigambanyi kuri Kongo. Jean-Claude Mubenga mbona aratangiye ngo isi ibingibi ni ibiki bari kutuzanamo, ngo ko twebwe twari tuzi ko ibintu byose twamaze kubisinya i Washington. Habaye ibi bintu maze iminsi mbibabwira, nkababwira ndariko Kongo ko yakaba yari igihugu cyizeye ko cyamaze gusinya ibya Washington byose bimeze neza, ibyaduha bakabyemera cyangwa bakabyanga. Kongo ikomeje kurizwa n'iki uyu munsi? Naho kumbi hari gahunda y'umuhuza Fore Nyasimbe, ni umuhuza nyine wasimbuye Emmanuel Gonzalez Lorenzo, perezida wa Angola. Amaze kumusimbuzwa ku mwanya w'ubuhuza hagati y'ibibazo by'u Rwanda na Kongo, Fore Nyasimbe nyine yakomeje ibyo biganiro. Ubu rero uko ibintu bimeze, mu minsi yashize ni Tshisekedi wabitangiye, ajya za Rwanda atangira avuga ati ubu ni ukureba ngo ibiganiro uburyo byakorwa ibiki n'ibiki. Bukeye kabiri Kinshasa iti ibyo biganiro ntibishobora gushoboka, binabayeho twatoranya abajya mu biganiro, abanyabyaha ntabwo dushobora kwemera, cyangwa abateretere ntibashobora kuza mu biganiro. Icyo si ikibazo, si icyanjye, si icyawe, ubwo ni ikibazo gifite impande zireba Kongo n'abandi. Ubu rero noneho ibintu bihagaze bite? Ibintu biri ku ruhe ruhande? Ubu nonaha b'abakongomani bose bashyigikiye Tshisekedi bamanjiriwe. Ni iki cyatumye bamanjirirwa? Cya kintu bari barise dialogue inclusive, bajyaga bumva ko ari ikintu kidashobora kuzabaho, ko kidashoboka ko ibyo biganiro bitabaho. Bamaze kubona ko ibyo bari barishyizemo, bagiye babeshya abakongomani ngo nta dialogue inclusive zishobora kubaho. Bamaze kubona ko icyerekezo cy'ibiganiro byose kiraganisha Kongo mu biganiro inclusive. Washington itegeka ibiganiro inclusive, Doha isaba ibiganiro inclusive, Rwanda isaba ibiganiro inclusive. Buri ruhande rwose rwagize uko ruganira na Kinshasa, rusaba ko habaho ibiganiro, abakongomani bose bakicara bakaganira. None nabonye rero bano ba pro Tshisekedi bashyigikiye Tshisekedi, bo bari kwibaza bati ibibazo by'ibiganiro bije bite? Twebwe n'u Rwanda rwamaze kwemera ko rukorana na FCM23. Twebwe ikibazo tuzi ni ikibazo exogene, ni ikibazo gituruka hanze, giterwa n'uko u Rwanda rwaduteye rubinyujije muri AFCM 23. Izo mpande zombi ngo zamaze kwemera ko zikorana. None ibyo bintu by'ibiganiro bindi bari kutuzanamo ni ibiye ko nta bibazo dufite imbere mu gihugu. Urabumva b'abakongomani ngo nta kibazo bafite, ngo icyo bazi ngo ni intambara bagabweho n'u Rwanda. Ngo niyo bazi. Kuba mwayimenya mutayimenya icyo si ikibazo cyanjye. Ukuri guhari byarangiye, ibiganiro bigomba gukorwa, leta ya Kinshasa igomba gukora ibiganiro biri inclusive. Noneho natunguwe no kubona Mubenga avuga ngo Fore Nyasimbe nguriya ngo ntibishobora gushoboka, ni umuheza nguni, nguriya ngo ntabwo akwiye kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo, ngo ntibishoboka, ngo ntabwo ari byo, ngo kuko ni umuheza nguni ufite ibyiwe akora, ufite ibyiwe yiberamo, ndetse Kongo yo
ngo ntazi n'ukuntu ngo babigarura muri Afurika ngo kuko bari barabirangije ngo ariko ngo ari kubona ngo bari kubyita ngo ikibazo ngo ni icy'abanyafurika ngo n'igisubizo cyabyo ngo kigomba guturuka muri Afurika. Mubenga agatangira none ko twasinyanye na Amerika akirengagiza ko Amerika barasinyanye nyine n'amabuye y'agaciro yatangiye kugera muri Amerika, amahoro ntayo barabona. Ubwo se muyateze? Ubabaye rero ni ubanda urugi. Hababaye nde? Hababaye abanyafurika. Ntabwo hababaye abanyamerika mwagiye guhamagara n'amabuye mukaba mwaratangiye kuyabagezaho muyabahereza gutyo mubihereza kado z'amabuye y'agaciro nta n'icyo babagejejeho. Rero kugira ngo amahoro aboneke biragaragara ko Amerika y'ibyayo yarabirangije ko ari kubona amabuye y'agaciro yo muri Kongo. Amahoro ntayo Kongo yabonye. Biragaragara ko amahoro muri Kongo azaturuka hano ku mugabane wa Afurika. Ariko ikibazo gikomeye cyane gihari cyo kwibazwa ni kimwe si bibiri. Bigenze bite kuri Kongo yari yarizeye ko birangiye ariko ikabiri kubona ko ahubwo wagira ngo biri gutangira, ku buryo abakongomani bose batangiye kubona ko ngo umugabane wa Afurika uri kugambanira Kongo. Ni kuki Kongo iri kuvuga ko umugabane wa Afurika cyangwa ibihugu bya Afurika biri kugambanira Kongo? Ngo ntabwo African Union yigeze ishinja u Rwanda ko rwateye Kongo. Ngo kubw'iyo mpamvu ngo kuba ngo African Union itarashinje u Rwanda ko rwateye Kongo, ngo ntabwo iyo African Union ishobora kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo. Ngigomba kubanza ikemeza ko u Rwanda rwateye Kongo, yamara kwemeza ko u Rwanda rwateye Kongo ngo ibindi ngo bakajya babiganira. Donc ni nacyo bo bemerera Trump we nawe ntavuga ko u Rwanda rwateye Kongo, oya avuga 6 millions de morts, 10 millions de morts muri conflit hagati y'u Rwanda na Kongo de plus de 30 ans. Turi kumwe? Ibyo bintu mwita 30 ans 2019 Tshisekedi aza mu Rwanda, iyo guerre de 30 ans yari irihe? Ese ko icyo kintu cya guerre de 30 ans ko nta cyari kiriho? Tshisekedi akava Kinshasa akaza agasinya n'amasezerano n'u Rwanda, Rwanda igatangira kujya Kinshasa, perezida w'u Rwanda akajya muri Kongo, wa Kongo yaje mu Rwanda bakumvikana amasezerano bagasinya n'ibintu bikagenda neza. Ni 2019. Ahubwo byaje gute ko bitagenda neza ku masezerano Tshisekedi na perezida Paul Kagame bagiranye? Ni gute byaje kutagenda neza? Kongo yo igahita izana motifu ivuga ngo guerre de plus de 30 ans 2019. Mbere ya 2019 babaraga guerre de combien d'années? Ako kantu mugatekerezeho, mujye muri commentaire mumbwire. Ubwo Tshisekedi yari ameranye neza n'u Rwanda ejo muri 2019, icyo gihe guerre de 30 ans, intambara ngo imaze imyaka 30 yari iri hehe? Ese hubwo hari habaye iki kugira ngo Tshisekedi abari gukorana n'u Rwanda kandi ibintu bimeze neza biri kujya ku murongo kandi hari guerre de 30 ans? Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo iki kintu mujye mwumva ngo guerre de plus de 30 ans ni ikintu cyaje nyuma y'uko Kongo n'u Rwanda bagiranye ibibazo nyuma y'umwaka wa 2019. Bisobanuye ngo ni ikintu Kongo yaje ikigira urwitwazo agakingirizo ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko 2019 u Rwanda na Kongo bari babanye neza. 2018 2019 u Rwanda na Kongo bari babanye neza, nicyo kintu cyitwa guerre de plus de 30 ans ntacyo bari bazi. Intambara ngo imaze imyaka irenga 30 ntabwo Kongo yari yize. Iki ni ikintu cyabayeho Tshisekedi ari gushaka manda ya kabiri. Ibi mwumva nk'intambara ya plus de 30 ans ngo hagati y'u Rwanda na Kongo ngo iki niki ni ikintu cyaje Tshisekedi agiye kwiyamamariza manda ya kabiri. Kuri manda ya mbere iri kurangira baramubajije ubu none hano uwuhe muhigo ushobora guhereza abakongomani kugira ngo babe bagutora muri manda ya kabiri? Ati ngewe ikintu nababwira ni uko u Rwanda na Kongo babanye neza. Bahita baramubwira bati iryo ni ryo shyano, ni naryo rizatuma abakongomani batongera kugutora, kuko abakongomani bazi ko ibibazo byose bafite ari u Rwanda. Tshisekedi ati baramubwira bati kugira utorwe manda ya kabiri ni uko ushobora kwereka abakongomani ko ushobora guhangara perezida Kagame mu gahangana. Tshisekedi ati se nibyo byose byashoboka abakongomani bakajya baramubwira ati nibyo. Arangije arabigerageza, akibigerageza abamushyigikiye bose amashyi ngo kaci kaci. Muri make abanzi ba Joseph Kabila bati amashyi kaci kaci. Nuko byagenze.
ni ukuvuga ngo kwerekana ko afitanye ikibazo n'u Rwanda kuri Tshisekedi nibyo byamuhesheje manda ya kabiri. Ni nacyo gituma nyine mushobora kwibaza mutese 2018 2019 ku Rwanda na Kongo bari bameranye neza, 2021 2022 kugeza uyu munsi bakaba babanye nabi, ahubwo iyo wa mubano wari umeze neza ukaba umaze imyaka 3-4 utameze neza, wahinduwemo intambara y'imyaka 30. Iki ko Tshisekedi aza atavugaga intambara y'imyaka 30. Ubundi ako niko kabazo koroshye umuntu wese ubishaka yakwibaza, intambara y'imyaka 30 yavuye he? Tshisekedi yari yarabyibagiwe, yari yarazubaye, bari baramuhuritse, byagenze bite? Ariko kuki akabazo kamaze kuvuka ariyo terime yahise kizanwa? Muri make ku ruhande rwa Kinshasa niyo turufu Kinshasa yari ifite yo kugenda ibwira amahanga kugira ngo amahanga agerageze kumva Kinshasa. Kandi umuntu wagiriye inama bwa mbere Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wo gukora ibi bintu akora ni mama we Marita. Niwe wamubwiye ko abantu bose bo mu burasirazuba bwa Kongo, abantu nta mukongomani ubaho ngo uvuga ikinyarwanda, ngo nta mukongomani ubaho uvuga ururimi rw'igiswahili, ngo abakongomani bose biyita ko ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili, abo bose ni abanyarwanda mwana wanjye, uzabice uzabirukane ubakure kuri ubu butaka na so yarabangaga. Mama Marita niwe uhaye isezerano umuhungu we. Ubu gutya ibyo Tshisekedi akora byose bari gushimisha mama we. Turi kumwe. Ibindi ngo bari kwihimura kuri Joseph Kabila Kabange ngo kuko papa we yapfuye akamara igihe kirekire muri morgue mu Bubiligi, Kabila niyemere ko ashyingurwa mu cyubahiro. Ako kantu Tshisekedi ajya gahora Kabila cyane, ariko abantu ntimujya munabiha agaciro, ntimujya munabitindaho. Kariya kantu Tshisekedi agahora Joseph Kabila Kabange cyane. Ubu ngubu igihe kirageze rega ngo mutangire mujye mumenya ibiba biri inyuma y'ibi bintu byose mujya mwumva cyangwa se mujya mugenda murebesha amaso, kuko buri kimwe kiba gifite iki kiri inyuma, buri kimwe kiba gifite iki cyihishe inyuma. Ibyo bintu ndi kubabwira nuko bimeze, uko niko kuri. None rero ubu turi kuvugana nyuma y'izo situation zose mani kugenda mbanyuriramo mbibibutsa abakongomani bati ni gute Afrika yongeye kutwigarurira, twari tuzi ko ibyacu byarangiriye muri Amerika. Papa, Amerika iri muri Amerika, Afrika iri muri Afrika, Kongo iri muri Kongo, by'umwihariko ikaba ibarizwa ku mugabane wa Afrika. Ntabwo ikibazo cya Kongo cyarangirizwa muri Amerika. Nimutekereze ko Amerika yamaze kubona toni 100 za kwivura ivuye muri Kongo. Kongo se hari igisubizo na kimwe yari yabonana n'ubu ntibakiri kurira? Si ukwirizariza kugeza ubwo na Tshisekedi atinyutse akavuga ngo bya bindi u Rwanda rwemereye muri Amerika bavuga ngo bakorana na FC23 ngo nabyo ntimubitindeho ngiriya ngo ni trique politique, nakantu kari ni strategie politique ngo u Rwanda rwakoze. Tshisekedi ntabyumva ntabyemera. Turi kumwe muri ukuntu ibintu biba bikomeye. Mu gihe rero bikimeze gutyo bikomeje kuba bibi cyane, wa muhuza nababwiye Forest Azima na Nyasimbe yagira uruzinduko mu Rwanda, ava mu Rwanda ajya mu Burundi. Asoje uruzinduko rw'akazi ke mu Rwanda agiye i Burundi, hari ubutumwa yanditse kuri X yahoze ari Twitter. Nyasimbe yaranditse ngo Je remercie le président Paul Kagame pour la qualité des échanges tenus ce jour à Kigali. Icyo nshaka kugarukaho ni je remercie le président Paul Kagame pour la qualité des échanges. Mu magambo make, Fore Nyasimbe yanyuzwe, yanejejwe n'ikiganiro yagiranye na perezida Paul Kagame. Ndetse Fore Nyasimbe we yanasanze ikiganiro yagiranye na perezida Paul Kagame ari ikiganiro gifite karite, gifite ubwiza, agaciro gakomeye cyane. Arangije ntiyagarukiye aho, yagize ati nos échanges ont été principalement consacrés aux enjeux de paix et de stabilité dans la région de Grand Lac. Ati ibyo twaganiriyeho ibiganiro byacu ahanini byibanze ku bibazo by'umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
turi kumwe. By'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arangije yongera akantu gakomeye ngo ainsi que renforcement de la coopération bilatérale. Atariko nanone nyuma y'ibyo twongeye no kuganira ku bijyanye no kongerera imbaraga umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Ibyo bihugu ni ibihe? Ni Togo ndetse n'u Rwanda. Bati twagiranye ikiganiro cyiza cyane cy'agaciro kidasanzwe kibanze ku mutekano n'amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'aho bidahagije, tunaganira ku mubano wacu w'ibihugu byombi n'uburyo twawongeramo imbaraga tukawuteza imbere. Ibyo nibyo byagenzaga perezida wa Togo Faure Esozimna Nyasimbe, umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo, intumwa y'umuryango wa African Union. Ibyo nuko bimeze. Noneho icyo nashaka kubabwira si uko nashaka kubabwira ko yageze mu Rwanda mwese murabizi, ahubwo nashaka kubabwira ko yavuye mu Rwanda ajya mu gihugu cy'u Burundi. Muti rero yari agiye gukora iki mu gihugu cy'u Burundi? Ahubwo se ageze mu gihugu cy'u Burundi byagenze bite? Reka duhere ku butumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi. Yanditse ubutumwa kuri X aragira ati: welcoming His Excellency Faure Esozimna Nyasimbe, African Union mediator in DR Congo Rwanda conflict, to Burundi to meet His Excellency General Neva, President of Burundi and the future African Union chairman, to seek ways to bring peace to the Great Lakes region and eastern part of DRC. Ati duhaye ikaze Faure Esozimna Nyasimbe, umuyobozi intumwa ya African Union, umuhuza wa African Union mu makimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo, akaba yaje mu gihugu cy'u Burundi kubonana na General Neva. Kibakigira we buri gihe, ese kuki yo mukuyeho General mwumva muri kubabwa? General nicyo kikango cyandayishimemo muri kubwira abantu. Ati rero President of the Burundi and the future African Union chairman, nuvuga ngo hari ikibazo cyagaragaye mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda na Kongo. Abashaka amahoro bayashakira u Rwanda na Kongo, bashaka ko ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo birangira. Ariko igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byenyegeza umuriro mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, kubera yuko cyagiye gufasha Tshisekedi wumva ko ibintu byose bigomba gukemurwa n'intambara. Faure Esozimna Nyasimbe rero yagiye mu gihugu cy'u Burundi kubwira igihugu cy'u Burundi ko ibyo arimo ari uguhuza u Rwanda na Kongo. Yajyaga gusaba Burundi rero ko Burundi bugomba kwitonda bukareka gukomeza gukotsa cyangwa se kwatsa umuriro cyangwa se kwenyegeza umuriro mu bibazo by'u Rwanda na Kongo, kubera yuko impamvu bagiye kureba Ndayishimiye nuko murabizi y'ibintu bigiye kugera ahantu heza, biri kujya mu buryo ndetse n'ibihugu biri kuganira ku mpande zose. Ndayishimiye waraza agasubiza ibintu rudubi, agahita akabitangirira kuri zero. Ibyo rero nibyo abahuza badashaka, ni nabyo bashaka kwiyama Ndayishimiye, bamubwira yuko ibyo ari gukora atari byo, akwiye kujya mu mujyo wo guhuza abantu aho gukomeza kuryanisha abantu. Kuko umujyo w'ibyo Ndayishimiye akora si ibintu byo gutuma umwuka uba mwiza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, oya, ni ibintu byo gutuma umwuka urushaho kuba mubi cyane no gukomeza kuba mubi cyane ndetse by'igihe kirekire. Noneho uyu nk'umuhuza wa African Union akaba yari afite ikibazo yashyizweho na Joao Lourenço Emmanuel Gonçalves, perezida wa Angola. Niwe washyizeho Faure Nyasimbe ngabe umuhuza, kandi icyo gihugu gihora kitifuza ko u Rwanda n'u Burundi bagera ku buhuza bwabo amahoro agahinda ni u Burundi, kandi ubwo Burundi nibwo bugiye kuyobora umuryango wa African Union. Faure Nyasimbe yabanje agera mu Burundi abwira Ndayishimiye ko igihugu cye ari kimwe mu bihugu, ndetse we Ndayishimiye nawe ubwe ari umwe mu bantu bari gutuma ibibazo by'amahoro bitagerwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anamubwira ati rero nukomeza kwitwara gutya
ari wowe ugiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kizaba ikibazo kurushaho, nta gisubizo uzatanga. Amuha urugero aranamubwira ati n'ikimenyimenyi uhereye kuri Lourenço, perezida wa Angola, yari umuhuza hagati y'ibi bihugu, arangije ajya kuyobora African Union. Ageze ku nshingano zo kuyobora African Union, yahise ko izi nshingano zo kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na Congo yaraziretse, kuko yari umuhuza nk'umuyobozi wa African Union, nta kuntu yari kuba abasha kujya hagati mu mpande zombi ngo ararame, cyangwa se n'uruhande bari kujyaho bari kubona abogamye nk'umuyobozi wa African Union, ahitamo kubivamo. Yagiye rero nawe kugira Ndayishimiye inama, aramubwira ati nyamuneka ibi ngibi uri gukora bikomeje kwenyegeza umuriro ku kibazo cya Congo, byo gutuma ikibazo cya Congo kidakemuka. Uramutse ugeze rero ku mwanya wo kuyobora African Union ugifite ibi bitekerezo, ari iyi migambi ufite, ikibazo noneho uzagihuhura ntikizigera kirangira. Nibyo Ndayishimiye, kuko murabizi ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo, nta kindi kibazo cyakwiye kujyana Nyasimbe mu Burundi uretse kubwira Ndayishimiye ko nawe agaragara mu bibazo biri muri Congo, no kumuha warning amubwira ati gira uko witwara, kugaragara uke kubogama, kandi ugerageze kugira uruhare mu gukemura ikibazo, wirinde kugira uruhare mu gukongeza ikibazo, mu gutuma ikibazo kigera kure. Ubwo rero Nyasimbe yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, banaganiriye rwose. Delegation yabo ngira ngo yajyanye na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, Zewde wahoze ayobora Ethiopia, ndetse n'abandi bahoze ari abaperezida b'ibihugu bagiye batandukanye, uretse ko uwitwa Uhuru Kenyatta we ntabwo yahageze. Hagiye uwahoze ari perezida wa Liberia, Ethiopia ndetse na Nigeria. Nuko rero ibintu bimeze nuko nguko ibintu bihagaze muri rusange. Ibyo byose rero biraza bigakubiranya ibintu, bikabikubiranyirizamo hagati, noneho bigatera urujijo rero, bigatuma abantu batabasha gusobanukirwa ngo bamenye batese ibi bimeze bite, ibi bihagaze bite, ibi se byarangira bite, ibi byo bizarangira bite. Igihari rero nuko Burundi bwamaze guhabwa gasopo yo kudakomeza kwenyegeza umuriro mu bintu byari biri kugenda byegereza iherezo kandi ryiza. Ikindi ni no kwereka Burundi ko Burundi bujya bukora bugenda buhamagara za Amerika buvuza induru Burayi n'ahandi, ntabwo bitanga igisubizo. Nimba na Congo barayigaruye muri Afurika, yarasinye za Doha na za Washington, ikaba ikiri kuganira hano kugira ngo Afurika ibone igisubizo ku bibazo bya Afurika, Uburundi nta n'ikibazo ufite butaranatewe, kwirirwa rwo bugenda bwiruka Amerika n'Uburayi, nta gisubizo na kimwe bishobora gutanga. Ariko wababwira ibibazo akangari Uburundi bwifitiyemo imbere mu gihugu cyabo ubwabo, ariko baragenda bakabyekera ati twe Inkotanyi twaraze kubise. Ibi byose ni uguhunjarika abantu bashaka guhishaisha ibibazo bafite imbere mu gihugu, ariko n'undi bikarenga bikagira bite, bigatoboka bigatobora, bikaza hanze, abantu bya bintu byose bakabibona. Ubu rero niki gihari? Congo ntabwo yishimiye kandi ntiri kwemera cyangwa se ntiri kwemeranya n'ubuhuza bwa Faure Nyasimbe cyangwa se bwa Togo, kuko bo bumva ko ngo bamaze gusinya za Amerika byarangiye, kandi bakamufata nk'umuhezanguni, bakanavuga ko ari umuntu ngo ufite ukuntu yumvikana na Perezida Kagame, ngo ubwo si umuhuza. Inyuma y'uko Congo iri kuvuga gutyo, akajya mu Burundi kubaha warning ati nimwitonde mutuze turebe uburyo ibintu twabitwara mutenyegeje umuriro, mureke kutwara ingabo hariya za Uvira n'ahandi, biriya biri kongera ibibazo ntibiri kugabanya ibibazo. Ibyo byose rero nibyo biriho, nibyo bihari, uko ni ukuri. Uwakubeshya yakubwira ngo hari ukundi kuntu agiye kubifata, ngo hari ikindi agiye kubikoraho, ngo cyangwa se ngo hari ukundi abyumva, rwose ntabwo nakubwira ko uwo nguwo yaba ari kuvuga ukuri ku ruhande rwa Congo. Guverinoma ya Congo rero ikunda gukora nk'aho itarebwa n'amasezerano ishyiraho umukono n'ibindi sinya. Yivuye kubisinya wagira ngo ntibibizi, iva kubisinya igahita zikarasa amabombe mu baturage ikabica. Ariko dore ukuri guhari, abatekereza ko hari igihe kizagera Tshisekedi akumvikana na AFC 23 ni mu bivemo, ntibishoboka. Niba ari intambara igomba kuba izabe, nimba hagomba kuba inzira ya gisirikare izabe, ariko kuvuga ngo diplomasi ngo igihe kizagera tuganire na Tshisekedi yemere nka AFC 23,
icyo cyo ni ikintu rwose nta kwizeza ko gishobora kubaho cyangwa se kigatanga umusaruro. Les coalitions de l'armée congolaise continuent d'attaquer les villages Banyamulenge sur les hauts plateaux après le retrait des troupes de l'AFC M23 à Uvira. Des drones et des avions Sukhoi. La population Banyamulenge sont en train de tuer. 6 avions de chasse sont utilisés de manière répétée. Ubu leta ya Kinshasa iri gukoresha indege 6 mu kugaba ibitero mu Minembwe. Kinshasa ikishaka no gutsemba abatutsi b'abakongomani kabamara, ikica Abanyamurenge bafatanyije n'abarundi bakica Abanyamurenge bakabamara. Ubu none leta y'u Burundi na leta ya Kongo bafite umugambi wo kwica Abanyamurenge bose bakabamara, ubwoko bwose bw'abatutsi b'abakongomani. Leta y'u Burundi na leta ya Kongo bafite gahunda yo kubica bose bakabamara. Ahubwo akabazo k'amatsiko, ubu leta y'u Burundi Ndayishimiye na Tshisekedi bazabica babamare? Nta bapfira gushira, ntabwo muzabamara. Nimutabamara n'umwe wenyine uzasigara azabahagama. Biranagoye kuba watekereza ukibaza uko byagenda cyangwa se ukibaza icyakurikiraho mu gihe cyose Burundi na Kongo bakomeza kwitwara barya. Kuko igihari ku mututu w'imbunda, abarundi n'abakongomani towa kuraho nta kintu kirimo. Kongeraho n'ubu bazanye abameriseneri towa nta kintu kirimo. Nabonye bamubenga bavuga ngo za Fizi tumeze neza kuri fro, za Walikari tumeze neza kuri fro, Sud Kivu tumeze neza kuri fro. Donc ubu Kongo iri kwikomanga ku gatuza ngo imeze neza ku mirongo yose y'urugamba, ngo bari kurwana bagatsinda. Ngo ikintu batumva neza ngo nibi biganiro bari kubagaruramo kandi bari kurwana ku rugamba bagatsinda. Ejo niba bakubita bazahita basubira muri Amerika ni Burayi kuvuga ngo badukubise bafashe n'ibindi bice, kandi nibo bari gushomboza intambara. Barangiza bakanavuga ngo ndetse muri iyi ntambara ngo turi no gutsinda. Muri gutsinda mute? Intambara muri kuvuga ko murimo kuyitsinda, ariko murimo kuyitsinda mute? Icyo ni ikibazo nanjye ubwanjye nakwibaza. Icyo ni ikibazo nawe ubwawe wakwibaza. Gahunda ya Kinshasa na Burundi ni ugukomeza imirwano kugeza bisubije uduce twose AFC M23 yafashe. Ese nimba gahunda ya Kinshasa na gahunda y'u Burundi ari ugukomeza kurwana kugeza bigaruriye uduce AFC M23 yafashe, ubwo gahunda ya AFC M23 yagakwiye kubiyihe? Cyangwa se gahunda ya AFC M23 ni iyi? Yo no kurekeraho kurwana igakomeza ibiganiro bari kuyirasa. Ese koko AFC M23 ibyo yabyemera igakomeza gukorera muri icyo gitutu, igakomeza gukorera kuri ako gatunambwene? Ntibishobora gushoboka, cyane ko na Tshisekedi ntiyabyemera, ntiyakwemera guhagarika imirwano yiringiye ibyo yumva n'ibyo abona. Cyane ko yavuze ko ngo ibingibi u Rwanda na AFC M23 bavuze ko ngo bakorana bafashanya, bati ni mu byihorere ntacyo byatumarira. Izo ngizo ni strategie politique, ntacyo bavuze nta nicyo bakoze, twebwe tugomba kubarwanya. U Burundi na Kongo bari tayari gukomeza kurwana na AFC M23. Amaherezo azaba yahe? Ese bazatsinda? Ese bazabigeraho? Kinshasa yongeye gushomboza urundi rugamba ikarutsindwa, izitwara ite? Abarundi nibongera kubakubita bazabwira icyo abaturage? Umwanya n'uwanyu mu bitekerezo, mujye muri commentaire mutubwire. Reka mbashimire cyane rero, mbabwire ko iki kiganiro cyacu tugisoreje ahangaha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Jewe warabateguriye ikiganiro nkanakibagezaho, ndi Robert Sympathique Iyandemye. Ariko reka mbanze mbasabe nimukore subscribe, like, comment na share, tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye, haba ku Rugendo Online TV, Inside Rwanda TV ndetse na CRO TV. Ibintu birushaho kugenda neza cyane. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Asante sana.